Yo, El Jimmy, ouvert quoi? Boy du bloc mafia avant. Gang, gang. Si d'accord, Si eux c'est la pure, bah dis-moi nous on est quoi? C'est que j'ai vendu la pure. D'avant j'ai pas eu le choix. Je les ai vu gratter le mur. Est-ce que tu les crois? Je les vois parler de eux. Yo, El Jimmy, Bah dis-moi si ouvert tu les quoi? vois. Boy du bloc mafia Si eux c'est avant. la pure, Gang, gang. nous on est quoi? J'ai vendu la pure. J'ai pas eu le choix. أنا شفتك هدي سيمانة قلبي تكتك بحال شي مكانة ويلي ويلي هدي هبلتني يا ماما ويلي ويلي راني صفافة تك 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 يا بحال شي مكانة تك 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 يا بحال شي مكانة أنا شفتك هدي سيمانة قلبي تكتك بحال شي مكانة ويلي ويلي هدي هبلتني يا ماما ويلي ويلي راني صفافة تكتك Yo, El Jimmy, ouvert quoi? Boy du bloc mafia avant. Gang, gang. Rico G. Rappelle même si maintenant je dis les mêmes nous.